Toe whataro whatu ia le tautua mana o nanga o si whonga o tae o fōu le nei I tū la fiafi. Ia ua maua fōu le nei lao lao, mana nei ia manua le lei, ia tātou toe mafuta ai I anga le lei o lo tātou tua. Ia I te tununga I o le awhape fōi o na papa beloa, ia se au nanga fōi o a tofa mo le nei aso, ia ua fui lau fita whafonga sa mo pofia labo le nei ke lope o lo mwhai ona e mafuta ma whelo I mai ai, ia matu te whaataro whatu ia te utou, ia te oe, I le suafa manu malo o lo tātou matai sili. Te minei ia tātou wafe ia te ia walawa ia e tātou tautua apa I ana fionga, lo nangang pa ia o lo tātou whisoson sili. Ia ina ia mwhai lava o na mai ia ma tātou ngā due whaatasi manu iai tiu te mawhaiwa o le nei aso. Haftai tere le atua no mātou tamae. Ua malo pule whaftai alofa, whaftai lo anga le lei. Maua fo I le nei aso fau whapopo I aso lo mātou ola. Ua mawai atu ia le nā vai aso ia ma le mātou iairo aso pa ia ele I mawai atu nei, ia e mātu te vi ia lava la o fio, ona o lou uanga le lei tausi ai lo mātu ola, I le aso, ma le aso, le mātu ta o toifo e malo lo, ma le ala, I tae au, usu atu fe au mga luenga o a mātu whanau le atu, ma le fo I mai. Io mātu I fo I le tū la o le tau fiafi, le nei tū o le laulangi. Ia o mātu ta penatu, le fo I atu mao ta malawa, ia ta pena fo I le ainga ia ma le nei atu I le anga I mai o le pongisa. Ia vi I lava lau o fio na o lau tau singa leu fafo ma leu fale o le tangata. Si o matu lia fo I le nei tu la fiafi o talo ta mai. Ia papu ia tu le vi inga ma le fafutai ia te o whamangalo I matu umalapa. I me o matu se mang salai o matu leang. Whamangalo I matu umatoto pa ia o ki risoro matu o li I malo matu whao. Amene. Ia, ia te tununga sa mo maua fo I nei ia manoa, au uma fo I non tātou whesili lo tātou matai, ia, au alawana na nganga e whapaulo mai o na au alofa maleanga lelei, ia e tai iai I whi au mani ngā luenga o le nei aso fau, o le aso lua sifulu aso fia le nei, aso lua sifulu matonu, o le masina lo naiva, ia po le masina o Setema, ne fu tatuanga ia tu elo to no lusu tonu sarpe to fitu ia asolo to ia ona mai a fu leo le nei masina fe ngai mal soifu ma leola ole o nanga o lo tu sa watu nei ile ai o ta ua o le matafa umi po le ai Long Beach ia pe o ina o lo anga ia tu ia matu fa sala launga ia mo lo tu silafia sa mo po fia lava o le nei laro langi o lo fai ona e maua mai ai matu te whatalo whatu ia te oi sofa manmaro ke riso ia lo tātou li I lo tātou matai sili lo tātou tua sili ese ia o le tari tonuina maifo mai ai tangata uma so si tangata o tua uma ia o le tua o le tupu ne ia seisi e sili atu nai lo le o le tua o Samoa, o le tua o atunu, uma o le tua o lanu mangangana. Ia, pe iai se nganga whapena, ia tātou te lemwhaiau tātou ar ese male nganga whaftai, ia ona o lana tausinga, ia tātou yasa uma, o lo soifua, o lo ola. Ia, e fuila le tātou nunga o tātou anga I mai fuile nei, paenga o le aso, ia, ua o lo lunga pere le la le temnei ona o lo watu tatu teimi luas fumalu minuti te ele tu rai lima I le fiafi. Ia a o whanga solo fo I tiu te mawhaiva masani alau si fonga o le tai au fo
ia o te whamaru atu i e si tatu por kalame na pō ia o ana nafi le fiafi ia pifto atau whamautu mai ia le weekend ia pe na move ana matu fali na matu anga il matu fale fou no fonga fou ia nala o le matu o iai le taimile nei pe o menana le si tatu mafutanga fou ia na po ia ona tūlanga fale ainga ia tatu nunga ia po le alava o fea le mea tatu tianga iai pe tatu tianga i luma pe tatu tianga i tua pe wha au tafa pe o ngā pe o ilalo o le mea motinoa e leo tu lafo ina i tatu le tausinga mamana alo tatu o tua tau tasipa ia mele ai lem whai apo fe lava me tatu tianga iai e lem whai tatu ese male nganga whaafutai ilo tatu o tua ia ona olona le tu lafo ina o i tatu ia o te whatalo whatfo ia Tony Vasili o Lucia po oa talo whan Lucia o ngau le malia o Keith pena fo in mafuta mai ia mafuta mai fo ia sei aute fo tuari o Lau Adams talo fasista malo le folomonia Malia Mitchell malo fatai o Moana Fatele ia o Machi le pule ia malo fatai ia le mafuta mai Tusi Mefi ia pena fo ia tunu mafono Elia Matai Rata ia mato tiro tatu mfai ona filo mai patalo fatu ia le si fongo tai fo ia te uto ia po felava le atunu ono e mafuta ma e filo i mai ai ia taua ina patalo fatu ia le tutua ma unanga lau si fongo tai fo i le suafa manu malo kiriso lo tatu i man faola aso lua io le solua le vaiaso aso mafua na nafi aso lua le nei ia manatu le so lulu le nei tonu Australia New Zealand ia mai se fo ile atu Samoa ia manisi o tunu o le Pasifika o lo longo tasia i le faitawina aso le kalena o Amerika la vaia maona territory ia pe ia o lo tau faitu mo tusa io ia Amerika Samoa ia male nei malo tele maona territory uma o linga fa pena le ia o le nei aso i le faitawina o wha kalena. Au i fo inisio i tātou whaelonga i le so la tu aso soifua. Ia whamanu atu. Whamanu atu la so lo aso soifua. Ia mai nei le au nanga si ufonga o le tai a fau. Ai a whai fo i o iei se isi o i tātou o lo o iei o na tūlanga whaanoa noanga o na o le wala au pa ia le atua. Ia pōni ngase fo i ua fōringa mai ua tingaina tele ma ua le ngā whatia e tonga whitinga ni fō mai. Ia piu tatu me fōre liu whatatari. Ia ia le ngā o le atua i lea vaenga. E le po fia lava ma fea tatu tianga iai. Nā o le mana lava o le atua e mwhai o na mawhanwhanai o e mau ia ma tatu uma. Me lea ia e matuai ia le mawhanwhananga a le tatu tautua ma unanga pe a whapeo o iai ia ni tūlanga whape tonu li o whale ainga ina ua iai le wala au pa ia aro tatu mataisiri e lempen tatu e se maia mea o nei mea uma ia e tatu teo i mai lava ia ia masisi o tatu pole se senga o le taimi a o lo tatu uia i whawhita uria ia masisi o tatu e sao mai ai a le ngā whaatai ia ua te me fo ilo soi fua mana ola ia tatu o lia manmania ia le nei vaenga o le asolua no lusu malaun minute te ai le tulai 5 i le fiafi ia o lo maunu mapea le mata le la ia i matou i California nei ia ai fo te tununga ia o lo fatalo fatu le na Samoa talo fatu i o pa ia mau malu o sa mau whaingata sa mo mai ai le taisam samor tu manua ia se ia pa ia le tainga ulor tu mai tai ia po le pao sauri ia o lo whapea ona tatu whaitau nai pa ia ma
whainga o tātou anu. Lea ia se pawe, lea se ata mai mawhai o na ia toe whaitawina, pe au talaina ia vaenga ia o ia Samoa wa o le ai vivia o le wawhilifili. Le sisi le ia ma se poto le sisi mawhai o na lātou toe whaatulanga pa i o Samoa mai le vavau o Samoa umana tofi mai le vavau e o le whavavau. Ia se ia pa ia mai fo i le nei vaenga o le tautua e whaataro whatuais ia le aunanga a le si fonga o le taia fōmana na purkalame o le wawhilifili na purkalame o le lupe whaalele ia ua lava ia lau pita whafonga Samoa i le nei vaenga o le aso. Ia tau sala ese fo i le nei aso maona alunga i le vavai atu ia ma le mai le ua whaasoro matu i na tau mauati na malu ia le ua na solua sumalua lusumatolu le ua ngai matu ua sfia nei. Ia ua umane saru umane sama ia i matu le whaasolo atu matu anga i le vaenga fo le tau le tuulu o lau la au tuulu funga o la au ia ta pena tuai i le vaitemi o le winter ia po le tau malulu. Tala nau tau ia i matu i Americanei, California, ia whaia musui o le tau tua mana unanga si ufonga le taia fo. Ia matu te whatalo whatuai. Mai ia i maunga te tele se ia pa ia mawaiti, ia o lapa tupulanga tarabo whatalo whatu ia le tau tua mana unanga lau si ufonga o le taia fo. Ia tele na ua ia nia tatum ta upu fia o ia ili tala noa ma tamwhaila vaina ia longo puili ia loto pa ia maluto mamalu ia ona o tulanga o lo iai ia le sa o tatu anu ia ai mese lava ia tulanga o lo iai le whainga malo i leva ona filfilia. Salo le vai asu o mawai ia o le sa whaatino inai ia le tūlanga o le whaatautonga ia masi i o i le neitemi a o le ua a mata lelei ia le alunga o le sa folau o le tatu anu i eala i lana whainga malo e uilava le fo i ua a mata le nei 5 tausanga le nofo inga e le o nofo lelei lava ai o te tatonu lava o te fia o iai o te fia iai it's all about motivation. It's all about motivation. Motivate jai le fo i o le atu le mai fo e whaimtai i o le atu nuu ia au tatu whaangaina whawhitauri. O ni tate tilo iai o me e motivate jai tatu. Ia ona whaingofia lea. Whaingofia lea on tatu taliaina ia le tūlanga o le ai au tātou ai iai o whawhitauri e ona satia ma le petia ai le nofo le. Ia e whengta fui la on tātou malama i le soifuanga ma le ola. Ai au tātou ai ai whawhitauri o mo me au mai e fatu iai ia lo soifua ma lo ola ma tātou ai oni whalea onga le leimo i tātou. Tātou lea mana ia ro leo le pola i motu me tu. Ia tu salava pe patia pata mai po le ari tu inga pa o mai ai. Ai tatu tino no fo tatu taritonu. O mea u au mai fai falea onga ia i tatu. O te manatu fo. O i tau o na vava ai iai le tatu whainga malo o lo tule mai. Awane i nau tele le va ai po ai i pei e saua leso. Ma ona ma faufaunga le lei mai le tatu mataisili. A tatu toe vava ai tu toa iai vai. E toe o mai a fusi seito ai la tōna tū ma te te ma e ifo uma la tū fusi seito. I lau fusi seito pe a whai pēna moni ma wha maoni lau sāwaringa. Langa i lem whaam tatu e se ma le sao ma le moni ma wha maoni o nei mea. Lea ua leo toe nā ma le laina ia le si ngā ngase ia po le saili ngā matangi, saili ngā malosi ia a le taitai o le tamā o le atunuu o le taitai o le atunuu ia po le fionga i le li pālimia
ia o lea o loo New Zealand o uma foi tatu whanongolongo ma o tatu ai I o nata ia o ia lava na tau tino mai tu tonu o loo ta oto o loo le mea uma o loo manuia ia se me whapopole nai le atunu le foi o ia tau tino o lona ao na whaina I le temi o le io I le temi o le afu le roadshow ia peu alu ale roadshow ia mana tua hui lua le leiva Yesu ai tango la fa matala I tu la ai lea fu au ona lea o fai matama o le temi ele titi ia le ngaruenga ia safia ngai ma le fionga I le pare mia ia ele ngata o le tō lauwina o le ana vatau ia o uputi mai ia pi a mata e te whai ia te ia I le fia lua I le tolu se fulu matasi le ai lima sumatasi wana ngai uma I le lima sumatasi tu malo o le tu ia pe tasi le na whainga tātou te tilo ai ia ua levan de tau ona fai se malolonga pe tai ia le lavan whaatatari se ia mahea ia mea sa whiangai le ngata o le vaenga o le roadshow o le tāpenanga ia se o fo ina ua uma mai le whainga palota ua tasi na mea te tele pi o maunga tū sa whaatatari e le atunu uma whaatatari ina whaanga solo I tāpenanga o campaigns ma mea uma whapena ai te whaatatari fo le atunu o whea le atua I e te whainga palota o ai tonu o le atu le mai o ai sui filfilia o ai sui o le amalolo manatua tolu le lei ia tolu le three major parties sa tauwa ioe ia peitai ane leana toe mori mawina le atu ia mana matua malolo lava ia le afo I le vaenga le sa tulai mai ai ia te maitai o le pale mia o le malo tausi ia po le fionga I le sawhapito fionga ia fia me ia na manino lava pa mai ai le pai mataitai o le pai mataitai po le pale mia o le malo tausi pa mai ai le na le taitai o le tuangai le minsta le sui minsta o mana fai pule asiana mele ai I te mili ia po le ala le tianga o iai ia le lau pale mene sa mo le nei vai temi ai o mea mai e tau whai le tatu tilo ma le tatu wa ai io le ai ma se mea nei me o toi whani nefu I le wa ai le atunu se ia so tu atua e simelea io ia o faisi mana malama tele mai o mori le nei o luma tu atu le titi ai tu ia pio le winga le na o le tatu o kalamele nei fiafi o tele tu tau fai tawina ia whaalinga le umana whaailoa mai
man failo mai e o lava foi i le palemia lava ia po le taitai o le malo po le taitai o le tamao le atu le lava ua ia tautino ma au mai lana i faalinga io e o lo le leime umai le ai se mea tasi e ono faapopoleina ai ia le tatou atunuu io e popole a tangata ia e langolangoina ia le whainga malofou ma io a o i latou a ia e a foi e feita pea mai iai le tūlanga taulama lama o le tūlanga io o le lei le loto e le se me tau le whamalia tu ngā tangata na o tangata lama na ia ua matua fia a lai loa le fionga le li pare mia io mai se upu ia whalotu tele la tu le ai se me o whale ton i lona soifua maraloina ona o siona ao na mapepa io pi o le mea na ia o le whatamala iai ma le wawe whaia ia pi o le mawhanga na wai i na api New Zealand ai le iai se mai se i o paia se umana o paia tula ia le tau whaaleanga nisi fu tangata o lo o tatau wa ona va ai ia te mai tai lo i sili tau na va ai wa tatau na lava ia taimi fa pia olea o tau na fa muta le mea o le tau whaaleanga ma ve se lo le tu la fon io fa muta le mea o tau whaaleanga ilea tala foro tangata ni fa tuitui io ai o lea lai e au mai le whaamaru mai le fionga li pāle mia. Ia tātou nei o lo langolangoina le whainga malo, tātou nei o lo tantonuina ia le whainga malo. O lo whaamaru, au mai foi la ia le upu whaamalo si marisunga i le laudi le malitopo le fionga i li pāle mia. E tātou te langona ina, e tātou te feel sorry. A o tangata ia la tu te le langoina ma venga ma mafa ia la tu ia le fionga le parmia ai mese tu le mail manofu la tu te le kia la tu te le popoli pa wal me tar mai langa no fai tau isi mai ana wala krumo ki si yo o upu o le onga i o le malosi o upu o ia i la tu o lo tam fai la matia ma fa matia ia le tura i mai o le fa tua i le tua sa mo tasi e le o se tūlanga le leie le o se tūlanga matango fie ia Yo, Samuel i longo le leia tia u ia upua i lato. E pena u fai atu. E tasi a le mafua, le whainga u te mafaufaua u ia tate overcoming ai ia tua i ngā mafaufaunga ia. O le au mai e whai ma motivation, e motivate ai tato le mea e si i tia i ai i le isi level ia tā penanga matulanga pa pena. Ai a tatu tam fai e tali i tau whaaleanga nei. Ia pau al whainga. Matauria ia vai ngā tula fono i tau na whai. E tau pela un whaatino e le te tau na le kou e tula fono. Mea i e whapea ua le amana ia le pola e motutua. O tula fono a ia whaatino lana vaenga ma lana mtawhai oi. O lea,
o le langa o le ane ele au mai le ia sisi o le tuila epa male ita pipi na toe au maia ia le afo le criminal libel law lona winga le tangata iu o mantaloka i le criminal libel law te taula ona whaatino ina matangata ia o lo whaia le taimile nei. That's even worse, tangata ia o lo tula i mai i taimile nei. O lona winga, taula na whaatino ona le esero le matula whanu lea. O le tangata soifua le ngoi ia tiu maru matua. Iwa e, na o wharongo longo le lei lana porkala mena po. E pēna u whai atu, o le motivation la moa au. O le move forward, kilo i mea ia e wha ai loa i le atunu. Nanga lewa mai toi se furu tasi pasene o le toto, o le toto e o le vaenga, o le toto, o le sunga i le li pare mia. Le fionga le li pare mia. Ona wha maro le o toto. Le ua tau nuu i le wha mamā o le toto, ma ua fōringa mai sfutasi i oe, ua tau malemo i alona fatu, ua tele le pai lona tino. I oe, ma le latou topic ngai whaingo whapea, ua sola ngu le li pāle mia i New Zealand. Na o mailo le o upu fo i tam whaia whai o le tatu pāle mia, tari o le upu moni a Samoa, tari ye ma fia pese aleluia tangata nei. Iwe. O le matuia leo le mea o lo i tim nei. Lea la ua tu la i le fionga le li pāle mia ma maila na upa malosi le atunu i o ta fia lava. O ta fia lava. Ina ua whaai loa mai e lana fionga. Tu sa o mai lava i lona potu o lo oto ai ma maro loa ai. Au ua whaapolina le atunu. O lana upu na mo i latu e langolongoina le malo o le so. The government of the day. O i latu lava i e whatala le ma tu maupea le loto ita, ma le loto e le lea, ma le loto ioe. E le maua se loto le le ieto inga tangata. Na o upu leanga ma mawhauwhaunga leanga te o a i whai me ua tue noti. Le tatu te whaitau iai. Lea tātou te whaitau iai, ia whainga whapene. E le tūlanga le lei, e le matango fie. O le nei sa moa le li lea, tauna whai isa whainga, iwa e mawhisiringia. Po o whesa oi mana information lea, toi se furtasi pasene lo toi le toto ona, o no vinga le o soe tele se temi, ona averola ia le fionga le li pāre mia. E a foi, e whai le meo le dialysis, e wha mamā lo na toto. E le o ni la fonga le lei. Well, e le whape au manima ia tatu le mwhintatu te ena. Mo meo false statements, false information. Pi o mea tau ana wa ai i ai le meo le tatu. Isi ananga i lalo umar mea tau le defame. Mana tua le ua mai ni whai. E tasi ale whainga e sau e tua ngā mea. O le whamai. O mea nei, o mea sili nei na confidential, e le ma whaina so na i o he. Pe a e o fo ia i mo meo li poti a fo mai, ma mea pea, it's very confidential. E leo ni mea ono avi le public, ma tatu whapea mea le mea leo turanga leo, o me li poti a fo mai, whapea. O mea e whaatete ngata mea, a se whautala i mea mea tangata. Toa se fu, o li poti a fo mai leo, o mai. To se futasi pasene. Le vaenga o le toto le o lo toto e. Ona whaamama lo le o toto o le fionga. O le tūlanga o ye le fatu, ia, tano le fatu o le mena, ioe, na la vea ia, o le fatu. Ia tatia ia, o le meo le whai o tala whape whea nau tau loa o tau malemo le fatu o le ripani. O e sa wai o tau niputi. E tasi ia le whamtaleina lau tele o le mele Samoa. Ele tau whaleanga. Eisia, langa e mai fua whapio, lai feel sorry. Le ai se feel sorry. Ei, matua pe pese fia nei tangata. E a fua mai ai i le latu teitai. E a fia mai eva i atai o tatu wa ai i Samoa. Ele u toi whetā wa ia i lunga o mea ia. Le u toi whetu ia, toi whetā wa ia i lato. E le aila se me whapone. Pau le mea tatu te tatalo iai. Ia maua le malosi o le fionga le li pāle mia. Ia e toe whawhisia le malosi, ia ma toe fo ia i Samoa, le atu nuu o lo whaatari mai. Ia ua lava ia le toe
le whaua o tiute ma whaiva ia e pei o na whaatari mai ai ia lo tātou atunu. Whaatalo whatfo i a ola fau i si tolo o Milford o tolua i ngā luenga ia apena Marietta P. Ioe. Ia, olina apena fo ia panipopo penita e fiu le loto leanga e whawhau. Ia na, ia na utala. E ala na utala no atu me for your awareness. For your and our awareness. Ilu iese ma whawhonga fo le pau me tatu tilo to tele ye ma tatu esia. Leanga o oe ma o matato uma. Pio na whai atu ua mai ale teimi o le tatu lango o le tatu wang whauwhai. Leo o tu malo i le tatu ainga whauwhai. So, let us get away from talk about le whatutu e le tua sama utasi. E tatu o support i le tatu malo o lo tu le mai le teimi nei. A o le mea sili na mautinoa samu. E le whaititia le loto tinga. Le loto tinga e le whaititia. Eoe. Le ala ua o tatu vava iei. Ua iei sau noanga. Anisi o sui ia e me se fo i latu e whai mao latu masani. Lea me ta ua le tau wha leanga. Ioi i le whai ngā malo. O le me sin whai ngā tā Samoa. Lea ua lua. 2 times in a row. Lea ua wha lua na whaia ina ia lea foi. Ia le vaenga al HRPP. Whai ina wha lua. O le ala me o te taun whai. O taun na step down le latu teita. Chapter 1 step down ina ua. Langawe o whainga ia me te whapurkiki. E whai o lola leadership i se leading o se vaenga. Taun sa ili se teita. Ioi. Le ala ua wha lua na whaia ina ia le HRPP. Lua na wha tu ila lupuina. O te taun sa ili. Taun na sa ili mai paua na o le option e mwhai ele HRPP na toe mawai so latu wawano. Otherwise, ia ele e o mat fa pau ele toe e umao latu soifua maula mo tatu fo i iau ngā tupulanga. Ia isi longa polale tau le sia ngā tupulanga fta toe mawai. Ai len whaina maua. E atu la i mai tu ngā attitude lea. Mana tu fo ile te whai atu soa. O Samoa mai ana mua. Samoa mai na ututo tasi sama. Whaia ina lava lea pale mia malona vai temi. Wan mea te pena mai parota. Ele ai ni mea whapea o lo tule mai. Ai talu ala na whaia ina tule epa male HRPP. O ina lea tule mei. O ina tonu lea isa e leo mawhai e tu ina. O na fiaru ese maratofi pale mia, maratofi teitai o le whatutu o le HRPP. E wana whanawhai i tau whai ato ina whaise awala ina i mwhaintoe o maipawa. Anyway, i le toe maumawina le tatu teimi i tūlanga na pau wale mele tatu talo i samu. O lo tatu teitai po le tamao le atunu. Ina ia, ta talo i le tue whafo i sia le malosi, wana tasi ele vai aso lean au mai i lana saunoanga. E tasi le vai aso mana i aso. Ia ono tue te riu role le utu i Samoa. E whaawau tiute mawhaiva. O oe lea le ri lea malelu le ri leo o e foi. O pulotu malantama le tiu manu. Ia na ona so atu ana na lafo whaau whala to i oru au tawha. O urua. O tu whalongo mai a matu purkala. Pa o lea matu e la purkala me lea so o lea whamalosi au i le ai. Whamalosi i le fionga i le li pāre mia. Ia toe maua lona malosi. Ia ma toe fo ia i whaawau tiute tiute mawhaiva. Pei ona tutofi ia i Samoa. Ia awalava ia le tūlanga o le teitai o Samoa. Ia masi Samoa to filemu. Ia pei ona iei tālo sanga lo molia i asu taitasi. Ia tamwhai lava. Ina ia se mafufonga a ila tu foi o lo taumwhai. Ia
whalangaina ia le whatutua i le tuasamo o tasi ia mala taitai o le malo ua mahalilie ato iai au whatasi iai le atu ua uma o na saunoa iai io le malo o Samoa ona tangata nuu ua tu whatasi le latu filfilinga ma wai ua le filfilinga ia i le tūlanga i se tūlanga whapena o le filfilia o le taitai o le whatutua i le atua Samoa tasi ia e whai mapale mia o le nei 5 tausanga o loma nei ai ai me maria ia e le no fatu foi ua uma le ua uma le whainga filfilinga ua manu malo tolu se fulu matasi sui tolu se fulu matasi sui ile se fulu matfa ai vai le ta'vilinga le ta'vilie le ua o fai mai ile overall tangata na palotaina sui nei totasi malea ele te le atu pasen ia le ana le tu ia tu nei fo o ke ia o ngalot na mai fai me e ono se fulu pasene na maua ele fas o ele HPP ai fast food pasene na maua ele tangata palota io ai uma e tot ele make sense le mele o tau fai mai ai ia le HPP mea ia maua tangata la tu te le talia ina le mea le fai ina e su e awala solo na tupo fo ile palota le lua o tasi le ngana ia to ina le fiaru esele to ina pito matua le lo pale mene lo ini tangata fo ile na to i muso anbisi to ina le anga e telefua tatu tala o to ina le mama mai mea to ina le fa ingoe le sivanga o papa stui fa ingoe le sivanga o le tete sili e tinga na fai atu ele fe tau i lau mutu ai wala aua ai ana se i wala aua tu fai mana tua foi o ta i tāna e hele tali mani ana fai mai la ana wala au mai o te sili a whapela o tuile e pasai lele o au la tapunia le mele put a stop to it o au la fai atu vai o rua le angat por kala mele o kiru fa valea ngai ki tasier te sili na o le atua io mena ta o ta sili io ele o sai dele ala tangata taun ta fia mele e fai atu le ngari le mai la to uma vai o orto e vala o ko ke fa valea fa penga io ele o se kai ke sili vai nga na tu ono le na alo po e vala o te sili e malu e uru ia fa pe fia ia io o winga la io meta o fia ia ole to ila lo popo falua io o le ka falua le io na bo me mondiale ta tiro ia e a fua ile a fa ina falua ia e le o ia se fale a onga ia o le ia no ma fo mai le tito mo moren tito ia o followers o mato ina le mudi to ina le o fa pe o ma la to winga o malava la to winga lana tama po o la le wan fa ngaina le fa pe mai the government could overthrown sooner nara fa ngai le upu o le overthrown ia le mai le tala bua i lana lipoti e le te tau o na fa ngaina le ale winga le upu le winga pe te va ai non fa Samoa mo le ave sea fa malusi le la fa pe a fai tau le tu la fono constitution fast food or treason tu sale le ia man fa ngaina le upu le treason ia o le inciting to hostility unlawful assembly disorderly assembly ia pe tu po foi mo meu riot mo meu solo te mo me fa pena so o wing fa so sili la ia o le HPP ia fu ma i on taitai ele te tau ona toe mama ia ile va ai le tatu atunu e mesela wo fionga le li pare mi ta oto fai se malulonga fai ia lava lau malulonga aisia
leanga o le mea lea la atula I mai li tatu savalinga for the next 5 years. It's not that easy. Ioe. O tu e feo lolo mamau ia le 5 tausanga taluai. Nai lo le isi 5 tausanga lea o le atatu iai. O le leifo lea. Ua e anga ia I le amatanga. O le no fo inga. E te malo lo le lei. Ioe. E mo o mia e lau fionga le malo lo. Mia langa isia o le status savalinga tapenanga o le road show anga I mai ina ua tatu pai mai tapenanga o le palota ma fata tali le palota uma foi ua maua mai le tali o le palota a o le tapenanga mai le cap le palota I le fatautonga sita mai cap ana iai ai ese le kele o mentu tupu mai ai. If I were you, Mr. Prime Minister, stay there for another 2-3 weeks. Take your time. Ioe. Pe ana fa pe o ulea. Danga I le whaingo fie. E le I whaingo fie ta penanga ioe e ala I le manu malo e pe o na iai te mi. If I were you, stay there for another 2 weeks at least. Yeah, it's sao. It's sao. O upu alofa upu ia. Ioe. E wa leanga o le lava nau le loto to e fo I vave I Samoa. Mr. Prime Minister, if I were you, stay there. Ioe, to e tusa po uma tonga fitinga fo mai, ta oto ina. Malo lo le leile mafau. Ioe, langa isia, o le taua tele lea le atatu whengai le nei 5 tausanga. Sa ta whapea lava taita, o le atu bani, ia se veni upu. The new government could overthrow sooner. Isi whauta I ni tala. Au ina lafo I tala. Ia o lana tama whailau tusi lea lena tū lena si le o lau wa aia I tangata I lea so whaatautonga. O le tangata lea. Ma lo au lena masau atu totonu peina se le si pito malana mata pongi sa. E fōringa umar tangata lea latu e hai. E hai, e lele. Io, e pe umana mimiki se mea o atu e mele. Te wa aifo e lai winga e le e savali lungo makiki e pi savali nga uia mana lo langi. E mo kele I lor te mina si e le limo ta manu. Au te ine le au watu le si lungo le lima mare ngutu rai matala pi e. Wa ia me fa matala mai le tatu ane. A faila e te tauna tilo lau fionga le tamaitai loi e sili pe a whapeo na lava te ina. Please do something. A o malo loa e tatu pale mia, ta tauna ngā ioi loa o aila e o lo ilalo le whamasinonga. Te solai. Solai kilo o le loi e sili, tilo po a omani mea e combine together I tatu. Fai se whainga I tangata nei. Ale vawe whai I se whainga. O le li leo I o tiu manu matua nei Samoa. Leanga I le tatau whesili la iei. O whete sau e malauri poti lea. A papewe o ni hia saying po tala whaalongo. I le tatau o nei au mai ea. E wha ioe. E wha leanga I loto ma mawhauwhaunga o le atunu. E au mai, o le mtua tala pepela o le tala. A wa fasili o feki sa we mas fukas pasengele koko fa mal feki sa we male to inga fa punga fa pe o feti sa we mai to inga fa mtalanga o to titi to e malemo fatu yo ai mo fa pe o le aso le oko ko ke le pe sem fia o le o alu ia ale o ele pulotu sala na ta o pe o sua fa matailanga o afo na na batwe fa lolonga ainga I lau fio vai oi a o le ai loni por kalame fo le te tala no ai tu ra por kalame e fa longo mai vai le te o ke counting au me yo lo fai ai sia ua e sa ili ai la le mafu anga te sa ili ai le tūlanga ina ua tiklea mai
ele declare na me se newspaper pe sau se individual i se declaration a mea o totongi uma ele totongi uma ele malo ia pili uma po expenses o le whainga malanga. Ele sau mai sisia se ngutu se tangata pe sau se newspaper pe sau se le tio le ai. Na sau le pepa o whamatalanga au mai ele loko alea. Ale government ia po le malo tutu tasi o Samoa. Ale la mo tau o tam whai sa tia i la tau e sau e tutun. La le mea le tu te tam whai sa i. La mea le tu te tam whai e langa i mea ia. Ali pulotu ma oele ali ia langa lo tamo morio o le pela tau sala ese lona sa. Au te toi pa ia tu whai i steng. A le to o lua le. Lela pe o kau le anga i wa pe o antama ia pe o usau i por kalamina pulotu fontoe le lilo tu mantu tu manu fontoe tu man ia fato ato yo so meno i ton moreo pe o le wata mine te to lua le au sa mo a fai tu te maua so to wa no to lua le ai masetala le lei au mai ni tangata le ai se me tasi pe lua o lea ua ta ua ele li o pulotu. Masalomia va aleleia. Le private jet. Le ana le ai. Na tō mai le au mai e to inga tala pepelo. Le ai o tatu palemia uma le tatu malo. Le ai mawhai e to tongi e le malo expenses so el palemia. So ia ko ke pepelo. So ia to te ola pepelo. Ana o tō mai nei e a foi. Ana tō mai nei o le tutongi uma. Ana tō mai le wherolo foi kala i ko ki whai. Pe ana whape o le tutongi e le malo. E le whaavalvalea le tatu palemia. E le o ia tui valea le tatu palemia. Aisia. Ele ngata o le tupe foi le na whaaleo leo le lua sulima pasene. Mo lea taimi. Le umi man pupu o le taimi. O le tupe whaanganga mo le taimi lea. Le la uma tupe na. Ai le whape o tupe uma ia le malo. Na o le tupe ana whaanganga mo le taimi lea. Le la i le lusu lima pasene le na tofa mo le taimi lea. Le la ai le whape le tu tia foi me ua uma la o le stupe malo. Io e. Le lo whamanam la matu o rua ia tiu malu ma. Ma ai. Leo te le loa po le me ea o e toi a onga li i po toi whaila wa onga po le ale mena o toi whai. O e tiu manu. Tala noa ini tala e te rui loa. E manui ai le atu. O rua tau whaaleanga na whai. Le ai ama sisi o fifia iai. Nau tangata e muri au tu na fifia iai. A vei le mas ti ngā nau tu atu. Whawhia tiu manu ona e au mai le atua e lolo o mai le atua mai Yesu e whai ai au tautonga pepelo i o umatu. Whawhia na au mai le ngō Yesu mai le atua i le suafa o Yesu o whatu e le toe tū mai le toe tū mai la e o e lauri na wheme i le suafa o Yesu e le toe tū mai lauri le marito. E le ma mawhaia o e ia me te whaia. E le o whapeani au e te le aiso ma whauola e te tau whapea o le ma tau watu le atu. Ta oto le mātau le nue ioe. E ngata, e limit. A o le atua e o lana sirisila mai. I lou whaongaina. You uses God's name in vain. Ioe. E selo le mawhau sole. Selo le mawhau sole. Ioe. Me le whai tuai tatu por kalame. A o le aini au rua mta upu foile le more development o Samoa. E te tau ia pe a mei rua mta upu whale a onga whaale mawhau. E whai ma whale a onga i tangata whaongongo. A le ai loni rua mta upu pena. Siri tu. Ioi. Ai aua te rua tam whai e whaale a. La le rua me whai. La me te rua i fuose. Na tam whai le mi milo mai mo meo drugs. A ola le aingo la uria le malitoa. E whai se lo sutanga i le melea. I'm pretty sure. I think so. E te tau
le la ulian manito po le fa po alo ma fa na le ainga le anga o le o ti clear mai o le ainga la pa o le la ulian manito lea o lato fundinga le me ato from Samoa to New Zealand while they staying in New Zealand tongi o manapa le ia se meo nei meo fa pe meo ise sene apa le malo o aloi tongi o manapa io le ala le si mele masapsalo o ruai le mele pu lo tu te masapsalo to le fai ni investigation o po o quero investigate se fa um kwa le fai ki lo loko le anga inga akele io la pa o mo lo wa fu su ele va le su e pengi drugs ya fi me la me mo la me kele ka mo e promote la po kala me i to tele ni si fa no ini issue se ke kala mo a fa pe ordana ta poto le le la unanu ke o le schema e fa lo ia le ko mo ya fai ni toinga tala no foi ni toinga tala no e loa ke draw mai attention o tangata ia tio io ai le fai o me ingo se o kanga io le tala moni le fai atu a o ngeira ai ngol o le la o le malito e fai se lo suti ate o ile turanga le aisia langa o le o e masalo mia me ka drugs e involve i le va le ma le tupe lea e totongi ai ele ainga ele kongi e sesi o le ainga o le la auli ele malitua lea na tautino mai ele malo Samoa la auli's family or the Prime Minister's family is funding ioe lenga maka ke kele melenga underline red underline mai ai le tusi atu ioe the Prime Minister's family is funding everything, the whole expenses. All expenses, the fund to umma. Leva maliina la utoto. Alela to wofa awane I tatawanta to faseina tatu. Se fa utata sa mo mafofongo ni tanata. O le fe me tau pea le faina tatu no le sa mo tau pea on tatu sa ili pea ma sa ili pea vai la le fainga o itu nga mesa la se sila le famsinonga tatu itu nga tangata ni la le me o tu sa loto itu nga sa nuanga ye fai wa tatu ni famsinonga le ma sa utal o le te counting o ele Leanga o leo atam fai tu le mai le me kau fala o pasaina e involve I le foi le ia yo vale le na la tu piki mai te me le familieina o to loto ina o le fa aruina se tupe ale to malo le me tu te le fifia I le se tupe to malo le se tupe to malo meni le se tupe o algo I mena le o mai ti clear mai o le ainga o mali o le laudi al mali his family probably his wife and his kids, or probably his kids and a wife and an extended family, or whoever wants to help you out. Esa bese sertala. Ela ko ele vent familieina o to melia. O to I le ta pipi loko ki nga loto leanga. Kai sanga ye fai tala tam fai fa leanga tam mali anga tangata e sele le mane yo I tulang pape mo oele na e Mrs. Maiatia ele la fa le la fa yo te musu e tu tala me o umman o fam tala tu ya o tu sa mo Vai mai, le tau loa tu ile mai, vai. Mele wa. Auto le tatu. Ia, ona fesile. E a familiona le tautonga na utoto. A familiona sile, tite tomen a familiona. A familiona. Lona tau atoa,
o fo mai o le fale mai o le mea na ave ia ia ina o uma fale mai o uma na fai tautonga io na o e lena e frisiri mai pi sarcastic lau ia leu pe fa tara titio silia mal afri silia mal lima se lau mon tupu wafe le tau o le mea na to mai a tuti lor tupe a u na pau tupe ma o tongi na to wafe io ia lena mea na moro tu sirfi o te langa ia o tupi tau langa langa ale fela o mai le mai il tau fa le anga tanga tale le ngata en fai mai le la tu se fulu tasi pasene le meo lo le vaenga o lo tu toe o le toto le lei o le la uia le manitoa ta ia le sislo fa mamatu a o le fatu la vaia le ave mena le ave sa mor ave o New Zealand o
Ia, o te pamaruru atu le tatou ioe. Ia, o te pamaruru atu le tatou. Ia, e te tununga lea ua toe ua ngalo ia tia una ua pewa fose ia tu le tatou. Ia, ai o lea sa o tala noa tu le tūlanga o le soifua ma le ola tau whaaleanga. I o nisi fo i o latou le maua ina le mea o le anganga whaafitai i le atua ua maua se taitai le lei ma le alofa i le atunu. Ua avea mea nei o whainga vaenga whaofai. Ai a sila to asa mo le mafua ango nei mea uma. O le mole o tau mwhai ia le toi ina o tau mwhai le ita pipi e dominate sa moa i vaenga uma. Le ai seisia mea ua labanga le ita pipi. Pe o inale na mafua a toa mai ame ne. Au wata tau ilo tatou atunu. Ona toe a o ina le lei. Ma tatou toe whengo fiero ona talia. Le mafua anga na whapea i mea uma. O lea le mafua anga. Ina ua sesele me ua ave i aile lo latou whatuatua ina o tangata o le atunu. Ua whaasese ina le avatu o le whatutuanga o Samoa. Ua turn around ai. Ma ua pei ai Samoa o lana mea tō tinu. Ua pei ai Samoa o lana mea o ia e pūlea Samoa. O le whatutuanga o tangata Samoa na avatu iai. Peitai. O le lole na avatu e miti miti. E avatu folo patato. Ioi. O pea tatu baba i le amatanga la bo mea ia. Ai ai ase si ina te le langango ina lau tala le whai mai. A leo whai atu i ate o e Samoa. O i le amatanga o mea uma. Leo atu ringa lea. Sa mai asi tau.
Mira, esa agua va a ir por frozen up. Unsay may pa mon muli, unsay may le okay au le loatu to le loatu ko comments. So that's the problem I have right now. Yes, you can hear me, but I can't read your comments. So I believe the problem is from my end. So can you see why? Yes, Rolini, don't worry. I'm on top of that. Yeah. Yeah. Look, no comments. Just do it. You're still on live. I know, but little finger, why? Why? Come on, get through here. Can. You can see no points. Yeah. Yeah. Rồi, te tua lui fa pia ka sia mai ki dia mai ia lau o la ngona mai ya te ni fa mon moli. Ai mana ia mta pule u tano tu ia u tau fa le tonu mai ta to o le tulanga o le me te fi tano ai sa mo i lau fa fonga anga. O le tatu fa ngai na o le swa fa o le atua. Ia fua mai lava i lunga i o tatu te tai. Le aia masisi o tatu mwhaina alo le melea. Ioe, ua peise mea ta alo le swafa o le atua. Ua peise mea sua malia ia i tatu a kam whailo e peise me e prove ai lo sao tatu o i le ngō le atua. Ioe. Ai e le o tūranga le lei i le tua ai lau tele i ai. Ona ele mafai ona mawai se saulotonga le lei. Ele mawhai wha sauloto i nei tatu matai. I o tatu winga
le ia o tam fai o tangata fa malie no na mana fa malie so na sa o iai e ta uami o tonu inai nei na lo mai lo le swafa malu tatu matai e fai ma approval e fai ma proof e prove ai se me o fita noi le tasila e tangata le to rua le o fai ma la me so malie fa ngao le ngo ma malu tatu o tatau na fai se fai mana tua foi le na amele le o tiu malu le pa sinonga e fa tonga fiti foi le na to sao ai le na to e roi to e foi e Australia le la foi ni Samoa na ia au ili ma ia Samoa na lu watu le au ia mali to na tu fe mai le tala wa osa ili pe mai na fe wa ili wertia ia le au le mali to ai pena fata o toria watu ma meo fanga au e tatui lon tele lo tonu po fere lima tatui e fanga au le mai po i le lo filima ai a faio i meio le lima tele lo po fa o pe lau ele na fai o le pe lau tele lo po feme na titui va ai lo ni me ai o tele lo fo ni me i le meo i o lima e tatui e ni me ne ala fai mai le tuna tiu manu matu na watu ma me tatui solo ai fanga le o e fa longo o po lenga ni mea lenga le o no forma ta o mai le atu o lona ma fo foma ia le o ma ita wai le ama le o me el watu ia le fiona le pale mi le so fa tuto te le swing ai fo linga tatu fa fonga le e fengo tanga mai o le au ngani a Samoa o te tau na fai se whainga i nei to inga tangata whapea. Ioi, o te tau o na fai e se whainga. Leanga i le o tu i titia le mea tau o le tau whaleanga. Ioi, whai o le li le o pulotu, o le li le o tiu manu matua. Ioi, tu lou asu a whao ainga. A ua tatau a whapele e se whainga tatu malo o whaile ungari le na otum toi foi mai sini Australia. Ioi, la whai masaulo tonga o nei tangata. Ioi, la whai masaulo tonga o nei tangata ia le a fia sau a le tala o sau. Ai o le winga o le tatu por kalame le nei asu. Le atunu oe. Tatou ia o lo tula mai ili e mese lava ia le official lawyers. Tauna e ngalue mai lo fionga lawyers i me. E te le o toe i temi o fia me. O lea o le temi o le whatuatua i le atua sa mo utasi. O te tau loa ona e ngalue mai. I le tūlanga e te tau ona pe awha pe e te nau e ta ofi i le lau ngā ruenga le nā oro i le tene. If not, o lono winga da taun tatu tilo ia le malo fo i se isi lo i sili e mawhai o na ngā lulu e whatasi ma le tatu whainga malo mai o le whainga tonu lava na o lo iai ma neia i o le amatanga o le malo ma neia le fionga i li pale mia malo na whata o tonga i le amatanga o uma whata o tō me ia e le media ave le talasa o le media uma le media me ia ne le latou lava vaenga a le kapineta e lana fionga uma le vaenga le kapineta pa i mai loa i ulu whaululunga mtanga lunga te tasi oka se mata mofi vai aso lente nei nisi teima ni vai aso le ua a nga i atu le whainga malo i alatu departments ese e whawhiloai ia le malo fau ia e whamawai atu ia i latu ua maea ia le malo tausi tulanga lana pe ona iai le tatou sei o te pa i mai i le mele o whapea i o le whamtalanga ale li o limon o le whainga malo o lo iai le te mile io e iai le o lo tamo fai i se whainga e abe ese whamalosi ai overthrown io e o lo la tamai se temi fai ai ona ave ese fa malosi ai ia le painga malo yo no winga a tatu sa ili yo e le lo tonu po le ale mafu fau
pena whaongala vai le ri le upu overthrown, pe si upu no na whaongaina. Io e. Alangana man, nei au minga le au mai io e. O le upu le vanga fase furu o le constitution, le se senga ma le upu treason. Ia, o le na, le kau ke lo umar o le treason with a penalty of life in prison. Crimes against public order. Si fautala i. Si io. O inala, e te tau o na tiptiro i le ngata foile le na are inciting to hostility. O le whālua, unlawful assembly, whātolu, o le disorderly assembly, ia ma le whawha. O me tau, me fui e, toro te e whaaleang o le riot. Pio mena masangi whai nei tunu. Whaaleang atu ia mea whaanu soro te te. Ia, le ala tatu wa ai i e whangaina e le nei rii o li moni o nei. Pe awha pe e sao le observa, wala observa le na. Whaalau loa mai, i e tūlanga o mea ia. Alo winga rara tala samu. Api o le whaingofia tangata nei o na la lafo upu nei. E le te tau ilan whaingatai i le tato malo na ave tangata nei i whamusinonga. O i fo ile na whaale tonu ai le tato no fo inga mai le lima tau sanga tabuai. O lea, o le tuua banoa i tangata. Tasi le mea, o le tuua banoa le o le taita inga fia me. So e loa ma le mea o le tau pule pule ngā lisi o li intu turi ai. O le hafuanga lea, o le tuua banoa. Iyo ai. Ua tatu so na avea banoa ua mawhai e loa on whaasanga mai tangata ia. E te mana tua. O le taimi a le taimi fito a popo. Mana tua po ile o atu le na o atu a leo ile temina le iese komisina po. Ele iese komisina. Temina o le iale li i oi fo i. O ai ngole li. O ai li ngose li ilen so o ne komisina. O Iken kai. Le amatanga le ele meo le lato waso pongsa. Leana whamanat ni laso pongsa le maut nifo. Tō mantua le merina. O le tūlai mea leo i le taimilina. Na tūlai mea o lei ele lei i tūlai mea o tangata o lei pa ia leo leo taimilina. Leana o mai alen whai na i tai le li o tu lepa mwhai mea o atu pasi stand by pasi. E ave lato e ave whatuipu. Ma whai mai o leo atu mtalita o le taimilina o le lei tu leo lato tiute ma whai ba. A tu mai ma le li leo longo. Le temine na pu e mai lata nei tal e tofula o ma le tu o li o whatau malama. Tau tala mai li o whatau malama i le mea o le speaker wha leo tele leo. E tofula ua marita mai ta i a pari. Le tofula ua ma le tu o li o whatau malama. Le alana mai ele lapta inga auto leo ese. O te mea ni. Yo, tatu wa ai whala ina i le sunga turepa. Na ielo na popole. Na ielo na vai atua o te mea a pai leo mea tanwhai. Na umalo ina i le merena. Na umalo le teimilena. So e loa male tofia whapitoa e whaualo. Harry Schuster o le komisina lea. Le umia na whaile mele o tūla i mani malo wha maa vai lo maleli o Iken Kai. Hand picked lo maleo. O inaren sauro a mata mai lo whawhita au te tele nei o lo iai tatu. O lono minga lau tala. Ia whai ma whalea onga mea o na tūla na umatu nei. E mo ia o le term o le fast. But o tangata lei whamaoni le alo lofa i le atunu lena tula i mai lena tofi le amta. Na sau fo i ale tamata i pale mia ilona vanoa ua mauano na vanoa. E whai ei o ia mateitai. She's been there. Ai li avea i aisia vanoa e whai pale mia.
Tol mera le feminisi ma proclamacist opportunist. Esu e vano. O mera e fai tangata su e vano. O le fa maoni i le ba ma le atu. An opportunist. Paua mena ba i tangata ia o a vanoa la tu te maua e ono tu la i mai ai e fai ma pai esia. Ua leva ona tautua. Fasu tau sanga. Ele avea bapale mia. E ngata ilea. Le meta ura sui pare mia. Uma sui pare mia, sau lisa usanga, sui pare mia, na le wha mea wha mali i se meo se tūlanga o se minsta. O le maualunga lava na i peita. Wha ti e tatu fast. E o mai ala tangata ni ki tonu. E o mai e a vanga ala tau mawhauwhau. I pule anga wha hita pipi. Ioi. Io mai ama mawhauwhau na mapule anga wha hita pipi na manu tangata ne. E le se le tala le whai atu. O le afuanga foilea. Na whapea ai le tatu vaenga ma vailuaina. Aisia. E o mai ai lalo o la taulawa. E lalo o whainga whahero pipi. Au tatonu foia. Leanga e le i whapea na o Wayne na tuli. O olo e le i HRPP. O ai foi. O tamatai o fia me. E le i whato a declared lava lana fast. I le asol whatautonga. And all this time no whioa i e mo meo nalu o ia o special guest fast. Mai e se lelo wha. Nalu ai lunga o lona mawhauwhaunga o au le draw mai e tangata o Samoa i le fast. Ioe. Leo to e fo ia i tua ina ia mawhai a ona tatu po fea le root o le mea atoa ni ia len whapele. O so yellow Wayne na tuli ese mele HRPP o olo ele never been there ele le HRPP o firme ele ai fato a tiklela bolona fa ma vai mai yo ina ua ese malona tuto tasi ina ua o le so fato do paua tangata na walk away ese malona o tangata wa fo ese uma lona tino HRPP esa ili se me fo mole tu na laule marito ala mena ala ni tangia le tangata isia ya pa wale tangata na manatu le ia foi ia le tunu o tangata e a mai le tali to a file mu wai manatu malangona o Samoa. Olha. Ao se upua i se isi tangata. Ioe. Le se fatu on fai on fatino na ni. Ia na. Le la o fai mai le ori tau fa le ngai. To se futa si pasene o to fa mamarto. To e fiem mang o to fatu malemo fatu o tele le vai le tini. Sa ile a po ni li poti ma abatu le lilia se fai po fe abatu na sos na o fanga po na fa ma nia le o no fo ma mai lunga le lau te lenga fa longo le tunu ale a mai o here saying o tala fa longo le ona mai e fa le anga i loto ma fo fonga o tangata ma fa pe tu o ele ko ma fo la ka ku likiola pa pe vai e tali me ale tu le tangata ma lelo fa pe e fu la me o tatau na fai se yo e o tatu te tu wa vanoa va ai te mai tai lo ye silia po tu mau no fa mo e nga lu e fa tasi male malo if not avesi yo e tatu te le tu foi se temi tatu te tu ai ava no tangata le arolofa yo a pio no fai atu o le lape le na ia fatu tu ile tu samu tasi mai le lu o
Le lau to mai now we have another God gave us another second chance. Pa sa mai ame ia. O ame fa le tonu mai I le no fo inga mai lo olo tasi. Pa sa oro te mine. Yo e. Yo foi la ia li moni lo na tala no le upule o le ese fa marosi o le fenga malo. Ia. A tatu tala no me fa marosi te lo mai o le milikeri vole le mai na o fiti tonu le temina. Take over Rapuka, le malo fiti. No ia tonu fiti vai temi tonu ana. Au lai titi te malo Rapuka. O te vai atu nei temi ne to ina o matua sori. Ano ia tonu vai temi na. Le vai temi se vai mea le valu tolu, valu fa. Io temi tonu ana no ia fiti. Io o I lana fai ai fapi fou valenga ina faina ave ese fa fita o I mea na te ala to le mea leo fa fita o martelo me tonu le malo fiti leo te mori mau atu I nanga no ai o mata tu tilo iai mo iai tu tonu le atu nu na tupu tonu ai I ato inga mea lea either 84, 85 stem fa pena 83, 84, 85 se temi fa pena o le mantua de leli tau sanga ia epi o le whenga na ia o to inga whenga na ia manatu kau ke wa ai i le upule o le ave sea fa malosi o whenga ma matau tia nei upu matau tia nei to inga upu fa pene a pe me sa wile ka mai o pe me ke o mai le upu o whenga ngai loa la au e o lona winga on tau pure pulenga me la ave sea fa malosi whenga ma Io o fa fetai I le atua. Ua maua sea vanoa o le tatu pania. E aru New Zealand. E aru ta oto le lei. Le anga ta oto le fale langa. Le lei ta oto le fale mai. Ala mani toa e foma. Io ta oto ai. For another 2, 3. Langa umi li sabalinga le la. Awar te nau te fo. Lau fionga le li pania. O la fautuanga na. A fa longo tu ele o oto ai na ke I longa se lau varus fu pasene pe me po mai I could to go for another 5 years then Allah ia ai mo tato o mai e tu te tau fa leanga mo tau ra malama se vai o ai fe me o te tau no se to fa o I tala tanga asa ili atanga te e maua se sole se ave fa masinonga ave fa masinonga ni tanga te leanga fa pene ia la utama ave atto fo le ave atto te meta I pare mia la utama ona nai vani na nai vani vai man to for occasional na umatu nei le la fta tulo ai asa ili fo ila il tama ita ile o swafa ya Antonina le leisi wow ito tau na fa isa fa ngele fa tama ta aisa mena le tau tala ile ngutu le temi ama tanga merkisi a le fa ko open nei ina ua la ma fo te fa uta le te tangata fa inga wa no pi fa tangata fa inga wa le malo tele le sa la mena le tau tala ia le fo I tangata ile temi a le fa to tau tala nei ina uto er watu le va ia le lau tatu ror tangata ingo ia nanai ia seri fo le pe ma to rua na sta mai tai fo le lau tau tino le tamai tai Antonina ele she never saw ele iba ai fa tasi ile tangata swafa ia inspector na nai io ona sainia as o se tangata fuina te fa mauni se long ia tatu va ai to ai o le leo ai o le leo o le tangata whaingaluanga nupi wha o le tangata whaingaluanga nupi wha no matter what to tangata ngā lulu e na malo ki ba island mele o tatu tutira
Ana mana ia o filo inga la au dir malitor kapeneta matangata fa ingaluanga nei. Wa tasi department na tele tangata fa ingaluanga sa yai te mata yo le malu o le pule le nupi fa. Man awanga o fumu umana le ele patch le afu nupi fa I pe to a fitu e auto mai tai ma mali a no foi mali la to pule sili. E pai, tasi ai tangata. Ele fa pe ta tu dia o male le pale tonu ile li ona nai. E te tau fo, na fesiringia Antonina. E se ale me whatoa open up ai I le temi nei. Nā mena le whai ai in the first place. Na wala au nei I le kisle. Ioi. O I Samoa. I se vai le long. O le long le lua se lau tolu suma le li mafi. A le campaign sangata. O fia tau sanga o sa pa whai tonu. E watu na se nei a lau si $200, $500 e alua I lava e se le fa maoni o tanta whainga ruanga o tatu ua maliu si tama panoa na maua o mai tasi nei tangata te te e a panoa leo whainga ruanga leanga foi o lena maua o mai panoa le fa maoni o tanta whainga ruanga o nupifa e moi ana whai mai taileo Antonina le leisi ua e tatau ana whai isa whainga ioe leanga isian men na mapungi-pungi yang kuda amkang. Lan mengale kau kakala ile kai mira amkang me ala mo ko filosofi men kimi. Ile sao se sini me ise lang wa pasil tem cha kaunga mai fa maungi fa ngalung ala na ko filosofi men. Yo. Isi o ni ilo la halu le Air Force nei iai temi a faini mo me special occasion ia po se maliu ia po ni meo le ainga le e saua ia la halu le full uniform to show respect to a family member Wai la vole ainga church por le ase me o lo fai le o lo tu e fai se awai ona matua e fai e show wai le respect le ato titiri tai ale yo ai o tana o mawarunga non tulanga ile Air Force le foi la u vatu le pefo o mai lunga le lo le pe fa pe mai santala ele o mautino le o se ai inga fatasi maleli leo satu lai au tafa o le lauri al mali to ile taimi o le afo o fatau toma le family commissioner au pa au longo Tino Filipos he said he was unaware of any arrangement with New Zealand police Ile whaingi arrangement ni mea. Ile ka whaingi arrangement I mea. O tangata wai iai la tutulanga I malo, le malo. Ile ai masemele ngai le o ma la tu uniform. Ewa ye o ile mele. Le whaiti tu inga He was unaware of any arrangement with New Zealand police for an officer in uniform to act in any official capacity for Prime Minister Lauli Alemalietoa, his swearing in ceremony on the 16th of September. Tiu tele loso le po newspaper po tangata ni whenua. E tele na una I me te tauna au I ki kilo le tatu manu. Ioe. Lenga o isi mea. E no nofo newspaper. Ma au mai lunga lato te tutuina le afi I loto le atu. Me whele lau porkala me leo te whai atu. Te lau tutua se afi. O leo te tam whai wha maa fola mea a I la tau kau wha leanga o lo whai nei. E sen me kau wha leanga. Esen me ka wot fa malam la matu.
E kau sa o pe se tala le fai atu. E este meta ole tifein. E se me o tau fai fa manino, fa malamlama. E se vai la nei komsina. Se vai nei komsina. Ole sime, o te lelo, po komsina. O nos pepa ana tu susinga ia. La o tala le nos pepa le te fa tala tua. O ke mai sa o upu ia fa tala. Se o to fa no fai mai. Commissioner Aulongo Itino said he was unaware of any arrangement with New Zealand Police for an officer in uniform to act in any official capacity for Prime Minister La'auli and Maliator. He's swearing in ceremonies on 16th September. Upu tonu ana linga upu. Sa o tanga mai sa o upu ale newspaper. Ele não tá falando não. O newspaper por komsina. A faila o tala sa o ia komsina le o newspaper. Sa mor la sicila. Yo ale na tau ai la wai. Na tau ia la wai temi le fo. Ar me mo alen tau ia la wai. Ade faianya e sao ina wa over aya o le uniform le e lua le no vai o le New Zealand ko le Australia nga le fa pena se uniform America pa wala menta o mafau o masalo se nephew ana sa wala o tau mamache se nephew la o del malito fu le na la e isia the way they show their respect ili tangata tonu e anga whatanore. So ele ai la se me kau whaingi arrangement pe tau whaingi se pe mika pe kau whaingi se me ina ia latu le ai se mea whapena ta ilo e tatonu o ine le ai. E saua o e mau o fule lo te sau o lai paule mea sau e show the respect to pay respect whatever occasion. E sau pe se pe te sau o le leo, pe te sau o le ami, pe te sau o le Air Force, pe te sau o le... It's all the same. E le tau whaia ni arrangement o tangata i, o le lato service i le sia tunu, o lea ua sau i le mea tau lona ainga. Io e ona ai le mea o longa lua e le tangata. Pe te sau o le pailate, it doesn't matter if you come with that full uniform. Come wearing uniform. Ele hace senga man me fero la kumro fua onga ke la ko ka ngolo kama. The same thing. Asi vai la ngi excuses e fai. O le fai me se i fesili se tau ele i fai ele ese arrangement ang i sila masamo isel kanga kale o la ku se full uniform itono sa. O me o mai. Past le maro. Langa o tau le o tula i mai. Ta tau le a inga o tula me fast. Aua ne i toe whaarua ina a wanoa na ave i le tengi o kia me. Aua. A ua i loa loa me tau na whai loa. O a matou tu alalo ia i la o fionga i le ni pāle mia. Tase mea. La o fionga le sui pāle mia. Muripola. A e whaafonga mai. Ngai ke o ngai acting i le tengi nei. When you're acting 10 minutes, do something. Please. I want you to aveni ava no tangata leanga fa pene. Tangata tau lama lama, tangata tau whaaleanga. Tau te fiu at tau whatemele le e Samoa. Maselu mana i le Samoa. E le mawhaina le tangata ni. Langai fia papa i le mele tu te whaina. Auto watama mai la mauto popoto. Pai se whaina tangata nei. Ioi. Se fai ele pa pena na tu le pa masina la tu fai telefon kan kai patui even tu le pa himself was solely tu le pa tu la fono send him to the jail. Yes me patui limoni solely tu la fono patui overthrown tau pule fai ni ave ese fa malo si le malo la fon patui
Te ai ma se me to pe te fa pe wait a minute si por an mele. Ina e te fa lata ina lo liona. Fa te tatu mon me fa lata wild animals. Asia. E te fa sanga me pe ona malo losi tamai. Tamana te yo fa le ia la to me to samia tatu. Yo. Aua ni yo tatu fa fanga fauina ia wild animals. Never. Lem fenta tu fa fang fo ina langa o meo la o meo ta tu te liro te mi ita ta tu te liro yo le pa te safari fi tu malada me ai te te lo lo wita por an ita yo fa sanga mai lo meo la fa lo malada fa ia ta ia na ta awa ta tu te fa la taina tangata nei mo meo la animals ia no fa tu animals tangata nei langa le ni tangata I loa fua te tala. Ia. Le na ufa e tukta. Ua fai mai le upula le overthrown. Mana ia mele o mele tala mu. O upu e tala fea ngai ma le Constitution 40, 41, 42, 43, 44. Olea. Ia ne fa tala uma mai. Treason. E te nofo le whatpui lo wolanga a tope a wha maunia lau sortu la fono I le maanga le. Ioe. E lei titi tu langa I Samoa. Tu poi mo meo, tu sa man meo fai mo le riot. Susunu fale. Tu tuli e se tangata. Ioe. O tu pupe a inga tu tusa upu nei. Ilea. Ile upu le na lafo pe a fai sa upu. Le anga le observa. Nga tu fai lo menu upu le. Ioe. Se vai datu ya. O te tamu whai ave ese wha malosi whai ngā malo. I se teimi la tamai. I se teimi wape. Se vai a government by force is classified as treason with a penalty of life imprisonment, crimes against public order. I vai o ko le manga yone. A new government could overthrow sooner. Sorry. Ele loko fesa wili moni mai tu inga mafofonga fapia. Ai tasile tangata. Ave le tu lapo o la tu ngana ai na masani ni tangata. O opune tu le epa. Fonotoe. Limoni. Peni upu sua mare, peni vai ki polo upu nei I lau fai moni tangata. Vai ki polo uman whaasuka. Malase le tofo. Lea. Upu ia. Wa fai mo la tu peni upu sua mare le tofo upu la. Avel turafon. Ele o statu tau ima suila. But let them taste it. Pe fia tofo iai pele ai. Ioe. Afa pero se me vatu ono fatpui tu lepa, fatpui. Limoni fatpui. Langa isia, ele fa pe fa tanga la tu me pepe se me ta or le tifein. Te fa mese. Ele se me ta tu fa ia. Nga akili ia lea, o nga leanga fa pe ta tu nu. Ioe. E ese me ta or tawi masui. Ese me ta ure faile a mioton. Eu tu sisira la ye. Ese me ta ure tawi masui. Ese me ta ure watu faile me sa o faile me ton. Ioe. Ele fa penga o la ko e sua malie o la tongutu le ua abertura fono. Abertura fono. E kako. Kako ko e fa na fa pe ia fa pe. Ia. Nau na tu watu ai ta utafa, ta tu wat nuwe. Ai le fa ngofie le utapoi. Ele fa ngofie ia I mato, aisia. Langa ile fa ngofie o mato fo isanga tai mato atu I pala ile atu. O upu leanga o matalafo mai ia mato. La mato no fo ana ole.
se ia lolofa mai talia sa matu fautuanga ioe talia sa matu fautuanga i tangata nei talia sa matu fautuanga lau o fionga i tamai ta ile acting prime minister Samoa at a time at this time please do something ioe le li le na moria momoa le na fasauina to foi Australia na wala tu na tafaf na to what to ia to watu na ia turning in himself. So please do something. Na latu ele o latu masi salamo ad watu pi e faulaula ile tu. Eli le. Oi. Tata tonu le ngo ia. Tiu man mutua. Na ave fam sinong mo ala latu pe talaura ala fe me Samoa fainga. So le se lo ka kunga kungi vale sol. So na wai Samoa na wala tu ai fai pile kia a batu tu la fono o fe me ke au mai fa mo mai o fe se po mai na tu ia ti o to sfuta spasiane va le tu toto e sia la nga no fai tu e matanga le mea e matanga le fa longo tangata e o foi la le sau fa fo ile la lolangi to le wa mai le pare mi sa ma tu te lo ia fa fo le before vai near. So se ia supposed to be 100% healthy. Lona health. Is yeah, lang I look forward in the long term if I hear you tell him five. I feel like I'm face it I feel him fin fire te you sa morne. You ta taulana abi tu la fongo ka kalia. I see lang I lo ia ta watu de la lolang. E mai yo ia le te chat yo ta to mano. Yo. O isi e tatum ta oku ia le lau tatu wa ai o tangata tiri nei na ngutu pua a mangutu leanga i le whainga manu tangata ni a le lava o tatu wa ai le lau toi whetau ai o lea o toi whetau ai o whea o le ave o le alu o le la uri al mani toi wa ai fo mai mari fitau wa ile me pitu sili ni matanga iyo e fai o tanga tailo ta otoro fatu tele mai la me mai fu fa taile tua anga oile nga mai e o ki la la fai e fa taile tua yo ta otoro fatu e tu e mai leola ya tia se me te fetu ne se mo te mai la ki fu ma pe lau mai o le mai faku pola me faku pe pola kene popole ai as long as malai as long as I live that's the most important thing leo teo la yeah a oro to wola fai le il malo tu tilo so le sau luma le sau fatangata se malai yo seleno tu lo ye leo ko mai ngi ko fe ai nga I mai luma ele faina ngalo ya ile nu ko kala le anga nga fai te mai tai pare mia fai de la aude le marito fai fa tu ile tu sam ai meshe fo I au tu tau fa le anga ya cha u nei tu tala yo e vai ngan na le ska mai kai ngutu danga fa mi anga fai ko anga o kiam pe ko vai fa no le anga ma ya ma pe ko ya ma si le ma fa de ngu le te siri mala so ka ma ku le pa ya na ngai na ko se ka wa ya fa pena okay me se sento fa ya e ko fe wa ya ko ku yo e matali e atu le la lo langi ya ya yo pa maru tua ono lele atu to la to tua mo ele ne fifi wa do lu pe ta tu musini ya yo e te tonu sam tau ti to e filo ya tu ta atu to si to tua mo ele so ta ya mo tene ya wa la ba to tua mo ele ne tu la fifi ina wa tere titi le tu la fitu yo e ya wa
lava foi i tūlanga lue, e wa lava le tau fai e longa pui li ia lau tō whita whafonga. Mo te minei tā mo, o lau tō o ona. Masani, tu le pa whaftai li o su. Alau whionga le pāle mia, ta lia se whautuanga. Ta oto ai ina. Take another week. Oa te popole o le, mai ta si mena ta ua ai le whiriwhilinga na whaia le tato malu. Ele i malapa, ele i mia na whaia tu le lua na vese po le tofi o le lua, ai vai le utau. Ele i tala noa lava nisi manea. Tu le mai o le tamitai o muli pola. O ia le pa ia le malo te mine. Si mai il parmia, sau New York, o lo New York nei ia le sui pale mia le o lo ngalue ma te mine, o lo acting te mine. Io le fionga i le li pule, le fionga le li minsta ia to lupe po munuku on sembo. Ia la i fafo uma ia le sui pale mia, mana pale mia. Ale utau ave pale mia ron tolu, ele io o ron teni. The acting, the temine. Acting Prime Minister. Se vai lá e ele tá, o tô finga na fai. A o le longa sau fono to e fai mai o le a. O le tau fai fa malia i te o malepe le vai fai nga fon to. Tau sila o tau samo i fai nga ni tangata. A le la tu te fa longo mai. O fa le ngastat. Le ai se tau fa le nga. Fa manino, fa maforfola mata watu tangata ia. Tu o le ola tau fa le nga, ma le ola kau fa valea. Ta to filo ile sotaia manuia tele le selinga ngase ra fionga ile pale mia o le tnu ra fionga le ta i o le tnu ra fionga ile tama o le tu mortemini o te fa to fa sui fu atu sam sui fu me manuia